Ka tlhamalalo go tswa mo SABC Studio 10 Northland Park, Johannesburg. Re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana. A re iketle mmogo ka tshedimosetso. It is only now that you have clarity as to what exactly the test is. Mo khasong eno re tla fa mookamedi wa IDEC Advocate Andrea Johnson yo a nang le maitemogelo a tiro ya bosekisi a gadikilwe ka dipotso ka ga tiragatso ya gagwe ya molao. It leaves a bit of a legal question that I would like to ask legal, if at all, if they can assist, whether we can compel the president to testify. Bangwe ba batla gore Ramaphosa a iponatse ka sebele kwa komiting e malebana le go montsha mo maemong fa ba bangwe ba le kgatlhanong le seo. The lives of our members or of the employees is at risk precisely because in a dissection area or dissection hall there is no ventilation at all. Moshara wa puso ya Free State o reboletswe lekwalokiletso gape ke lefapha la badiri. Wethu madume wa mogetso mo khasong ya rona ya dikgang tla re diale. Mookamedi wa IDEC Advocate Andrea Johnson yo a nang le maitemogelo a dingwaga di feta 30 jaaka mosekisi o ntsa botsolodiwa ka ga tiragatso ya gagwe ya molao mo kgetseng ya IDEC ya tsietso le bonwenwe ka ga go thapiwa ga Brigadier Dineo Mokwele mo lephateng la botlhodi. Seno ke jaaka bosupi ba ga Johnson ba go sa le gale ka ga mopalamente Fadil Adams bo bakile dipelaelo kwa komisheneng. Dipatlisiso tsa Komishene ya Madlanka ka ga kgetsi ya bosenyi le bonweenwee kwa IDEC kgatlhanong le motsamaisi wa lekala la botlhodi jwa bosenyi Lieutenant General Dumisani Khumalo le batlhankedi bagolo ba bangwe e gagametse morago gore mookamedi wa IDEC Advocate Andrea Johnson a tsose pelaelo tebang le affidaviti ya mo palamente Fadil Adams mo bopaking jwa gagwe bo bo tlhotlheleditseng kgetsi e le go baka dipotso di le dintsi. It is only now that you have clarity as to what exactly the test is. That is a test which is not subjective as you suggested it was, or a test which does not seek to mix a subjective and objective test. It is simply objective. So before now, you had, I feel bad to have to use this word, but your understanding was this muddled view of what the test was, which muddled view came out as I engaged you. So that was your understanding until now, until during this engagement. Is that a fair suggestion to you? It is fair. Mo godimo ga mo komishene ene ya utlwa fa affidaviti eo ya maikano a go bega bosenyi e simolotse kwa kantorong ya tona ya sepodisi Senzo Mchunu mo lekwalong le le neng le ya kwa IDEC. Go begwa fa lekwalo leo le ne le sa tsenyeletsa affidaviti ya maikano a go bega bosenyi eo e tsenyeletsang bothati jwa IDEC mme Johnson ga a kwalela tona go bua ka seo. Potso ke gore a o ne a tshaba tona mme Johnson o ganeditse seo. If you were not fearful of the minister, why then did you act? What motivated you to act in circumstances where there was nothing in the content of the letter from the minister? You were not fearful of the minister, as you suggest, but you still went ahead regardless and gave the instruction that you gave to Mr. Perumal. What motivated you? What was the motive behind your action? If it was not fear of the minister, what then was the motive for you to act in the manner in which you did? Is to follow up on, is there a section 27? Ka fa go jelengwe komishene e utlwile gore IDEC e kopile affidaviti go Adams go latela lekwalo le le tswang go kantorong ya Mchunu go na le gore e kope go mookamedi mogolo wa badiri Cedric Nkabinde. Go bonala gape e kare IDEC e ne ya tlhama dipatlisiso tseo di sa golaganeng ka gope le go gapiwa ga dokete e leng sengwe se lekwalo le tshwenyegileng ka sone.
Why is Mr. Adams's affidavit not confined specifically to the complaint he had laid with the minister? Was that at the instigation by IDEC? It can only be at the instigation of IDEC. Dithetso di a tswelela. Kgotlatshekelo mono Johannesburg e ileditse mmueledi wa molatofadiwa wa bobedi go rebola bopaki jwa ditshwantsho tsa Centurion Golf Estate kwa rrakgwebo Joe Sibanyoni a thuntseditsweng gone le go gobadiwa ka Phatwe wa 2022. Mmueledi Nadas Groove yo a botsoloditseng paki ya ntlha ya puso e leng motlhokomedi wa tshireletso kwa lefelong leo yo a neng a le kwa tirong bosigo jo Sibanyoni a thuntshitsweng ka jona. Matlala, mosadi wa gagwe Tsakani Matlala, ba go tweng ke borra Sethunya Tiego Mabusela le Musa Kekana mmogo le molatofadiwa wa botlhano Thabiseng Zama ba sekisediwa maiteko a retetseng a go bolaya Sibanyoni, Tebogo Thobejane le motlhagisi wa mmino Sienki Mukubung. You will recall that you conceded that the BMW was between you and the Ferrari and the Golf and the occupants. Uzakhumbula manje into ayitholayo. Uyakhumbula ukuthi ke manje uthe iBMW yaphakathi nendawo phakathi kwakho neFerrari neGolf 7. Yeah. Yes. And I put it to you, sir, that you as a security guard acted according to how you assess the situation, as you stated in your second statement. You analyzed the situation of people shooting at other people before you got involved in also shot. Babueledi ba monna wa kwa Zimbabwe yo a neng a nna kwa Brittany yo a latofadiwang ka polao ya mosadi wa gagwe le barwadie ba le babedi ba amogetse lekwalo la go tshwarwa ga gagwe ke bothati ba United Kingdom. Ndodana Chuma wa dingwaga di le 45 yo a neng a tlhageletse kwa kgotlatshekelo ya magistrata wa Johannesburg le kgetlo la bobedi ga sa tlhole a lopa beile. I do confirm that the warrant of arrest was sent through via email to Mr. Machingura. I was not aware that there was a request for further documentation. Same will be transmitted by email before the next appearance date. Motho re tswella pele ka dikgang tsa rona. Jaanong a mopresidente Cyril Ramaphosa o tshwanetse go bidiwa kwa komiting e malebana le go montsha maemong go neelana ka bopaki jwa gagwe jwa gore seabe sa gagwe sentlentle e nnile eng mo tlhatlharuaneng ya phalaphala. Eno e ne le potso kgolo kwa kopanong ya komiti gompieno. Kopano eo e ne sekaseka go thapiwa gaga yo a tlileng go etelela pele bosupi ga mmogo le dintlhakaelo tsa komiti. Dintlhakaelo tse di tshitsintsweng ke makoko a dipolotiki di ne tsa buisediwa pa palamente fela gona le ntlha e le nngwe e tlhageletseng ka magetla yona e malebana le gore a mopresidente Ramaphosa yo e leng thito kganya pharela eno a itlhagise ka namana gore bola bopaki. The information is peculiarly within the knowledge of the president, so he doesn't have a choice with respect, and I'm glad there seems to be consensus that evidence must be given by the president himself and not through an intermediary or a representative. The present clause says no adverse inference can be drawn, and I think that is incorrect. As a matter of law, a negative inference could possibly be drawn from a lack of giving evidence. We don't believe that he should be able to give evidence in absentia. We also agree with the negative inference suggestion that has been made previously. We absolutely agree with that. The question of the president coming to testify, it is one of the most paramount issues that need to be dealt with, because you can't have an inquiry over the president and the president does not come to testify. It must be noted that the EFF objects to the president not
giving evidence himself, we'll be failing the people of South Africa. We'll be failing ourselves, we'll be failing in our duties to hold the executive to account. Fela ga se ba botlhe ba ba dumelanang le seno. We believe that the president cannot be compelled to testify. His participation is a right to be heard, not a duty to give evidence. Modula setilo wa komiti Makashule Ghana o batla go batla kgakololo ya semolao malebana le se. I think for me it leaves a bit of a legal question that I would like to ask legal, if at all, if they can assist, whether we can compel the president to testify, and if he doesn't, what does that what will that mean for the committee? Because I think there's that issue around the negative inference that might have to be made in that regard. Gape komiti e tla kwalela setlhopha se se kgethegileng sa Nqobo go ba lopa gore ba tlhagelele fa pele ga komiti go tla go rebola pegelo ya bona. Khabagare ba parlamente ga ba fitlhelela tshwetso malebana le gore ke mang a tla etelelang pele go butsulediwa ga dipaki. Maina a bo advocate ba le batlhano a mo lenaaneng mme ona a akaretsa la Kate Hofmeyer, Zenzile Matebesi, Vuyane Ngalwana, Ismail Jamie ga mmogo le Pule Seleka. Fela ba parlamente ba dumela gore lenaane le ga le a lekana mme ba filwe malatsi a le mabedi go tsenyeletsa maina a mangwe. Ba kopana ka la boraro wa beke e tlang go konosetsa morero ono. Lekoko la DA le itsisitse gore tiragalo ya go thankgolola lekwalo la maikaelelo a lone la semmuso e tla tshwarelwa mono Johannesburg fa kgwedi e tlang le malatsi a le robedi. Lekoko la re le tlhophile toropo eno ka ntlha ya fa itlile go gaisanelwa go gaisa mo ditlhophong tse di tlang tsa dipusoselegae. DA ya re letsholo la yona la ditlhopho le ikaeletse go fitlhelela batho ba le bantsi ka fa go kgonegang ka teng. Lekoko le tla gaisanela ditlhopho mo diporofenseng tsotlhe di le 9. La re le tlhophile Johannesburg Helen Zille e leng tlhopheng wa bomeiyara teng jaaka lefelo leo e tla tlhoma maitlhomo a bosetšhaba a lekoko a ditlhopho gone mme le kaile gore le tlile go busa toropo kgolo eno. Where the DA govern, things work. Services are delivered, water flows from taps, electricity flows to homes and businesses, street lights work, roads work, and potholes are filled. The local economy is developed and supported so jobs are created. We have packaged this together under our election slogan, Towns and Cities that work for all. Lekoko la re tsamaiso ya go tlhophiwa ga bontlhopheng e tsweletse. Ebile manane a bontlhopheng go tswa ka diporofenseng di le 6 go tswa go di le 9 a konoseditswe ebile a amogetswe mme go setse fela gore a romelwe. Diporofense tse 3 tse di setseng tse di akaretsang KwaZulu-Natal di gaufi le go konosetsa manane a tsona. Lekoko le dumela gore letsholo la lone la ditlhopho le tsamaya sentle mme le tlhagisa fa batho ba le bantsi ba ikwadiseditse go tlhopha. In Cape Town, we estimate we have registered over 55,000 DA supporters directly. In Nelson Mandela Bay, over 20,000, and in Johannesburg, over 45,000. The province of Gauteng is now the single largest contributor of DA registration according to the latest voters' roll. This is a very good sign, as the DA targets Gauteng's municipalities to win and to form governments there that work for the people. DA ya re ditlhotlhomiso tsa yona di supa gore go na le tshono ya go tlhama dipuso tse dintšhwa mo bommasepala ba ka nna le kgolo. Metseletsele ya matsholo a go ngoka batlhophi ka bontsi e tla latela mo nakong e sa fediseng pelo ka maikaelelo a go kopana le batlhophi kwa mafelong a bona. Motho re santse re le mmogo mme itse gore kgatiso ya kgang eno e latelang e ka go ama maikutlo. Moshara wa puso ya Free State o reboletswe lekwalokiletso ke lefapha la badiri lekgetlo la bobedi mo dingwageng di le 2. Mokgatlho wa badiri Nehau o tsibositse gore moshara o tla tswelela o tswetswe go fitlha go tlhomamisiwa pabalesego le itekanelo ya ditokololo tsa yona. Nehau e neseditse pula tsereganyo ya lefapha la badiri la go emisa tsamaiso e malebana le go tlhatlhobiwa ga ditopo. Mokgatlho wa re lefapha la boitekanelo ga le tseetsia pabalesego le boitekanelo jwa ditokololo tsa yona. Wa re botsamaisi jwa moshara bo tlhomamisitse gore ga bo ikobele melao ya tshireletsego. Re utlwile hore
ka di 16 tsa July state mortuary la kwalo hape ke lefapha lena la labor ka lebaka la hore bana ba sa kgone latela dipelo tsa occupational health and safety mona na state mortuary. Malapa mangwe a tsamaya sekgala go tswa Eastern Cape go tsaya masaledi a ba malapa a bone mme se ba jela madi a le mantsi. Tokololo ya lelapa lengwe ya re e ne ya tshwanelwa ke go leta dibeke di le tharo gore ditlhatlhobo tsa setopo di konosediwe pele a ka boloka mmagwe. Family ine e tlhakatlhakane thata jang ba ne ba tla mo ntlong ba tlo botsa makgetlo a mantsi gore go diragala especially ba bana gore ba tshwanetse ba tseye leeto go tswa ko bo other provinces di family tsaka bontsi ba teng ba go di other provinces so go ne go le go boima for bone to arrange at work ko mesebetsing ya bone to arrange everything because they want to come and bury their aunt, their sister and everything. Lefapha la boitekanelo la re le fetiseditse ditirelo tsa go tlhatlhobiwa ga ditopo kwa moshareng wa Botshabelo. Go na le tsholofelo ya gore fa dikarolo dingwe tsa sediriswa se se letlang mowa o phepa kwa setheong seno di sena go goroga tsotlhe di tla tsamaya ka thelelo. Tsamaise botlhopisitse kopano ya hore ka o sane re be mona hape re tlo lekola hore tshebetso e jwang re tla gona neng o gutlisetsa maemo setlwaeding obane ha re batle batho ba rona ba nne ba tsamaya ba ya ba lo sebeletsa Botshabelo ke hole. Nehau e khadile go tswalelwa ga mafelo a mantsi a boitekanelo mo provinceng ona akaretsa tleliniki ya Masilo le go tswalwa ga dikarolo dingwe tsa kalafi kwa Bloemfontein. Mokgatlho wa re seno ga se fela go nna botlhatswa mme ke sesupo sa go tlhoka bokgoni. Mothetso di ne di le kalo tsa segonjono kgaso e latelang ke ya sepedi ka moso mo SABC 2 le SABC le hae ga jana ke go tlogela le boinelo mo lebimang ka tsa maemo a bosa go fitla re kopana gape mo nakong e tlang sala sentle. Ke leboga ke adimile ke le dumedise ba bogedi go gae a re lebelle maemo a bosa bosegonjo fa re lebella bontsi jwa naga bo tla nna le gone go apoga me karolo a le bopo e tla nna le gone go nna le diphefo lebella le go karolong ya Kapa me fa re lebella ka moso bogare jwa naga bo tla nna le gone go itemogela pula diperesente di le 60 lebella karolo a Limpopo Mpumalanga e tla nna le gone go aparelwa ke muwane fa re lebella go karolong ya Gqeberha gore la karolo ya Kapa e tla nna le gone go nna le lekhubula mo ya OTD me fa re lebella di temperature tsa rona Pretoria e tla nna le gone go itekanela bo mosong ka digata di le 9 go a go di le 23 Johannesburg ka digata di le 8 go a go di le 20 fa re le mo provinceng ya Limpopo re lebella ko Thohoyandou ka digata di le 11 go a go di le 28 Polokwane ka digata di le 7 go a go di le 25 Bela ka digata di le 9 go a go di le 27 mo provinceng ya Mpumalanga Skukuza ka digata di le 13 go a go di le 31 Sekunda go tla nna tsididi mo mosong ka digata di le 3 go a go di le 23 fa re lebelela go emelo ka digata di le 5 go a go di le 21 province ya KwaZulu Natal fa re lebelela mo Richards Bay ka digata di le 17 go a go di le 27 Port Shepstone ka digata di le 15 go a go di le 22 fa re lebelela mo provinceng ya Eastern Cape lebelela kwa Enxuba ka digata di le 7 go a go di le 19 kwa Nojoli ka digata di le 8 go a go di le 18 Gqeberha e tla itekanela mo mosong ka digata di le 13 me fa re lebelela mo provinceng ya Western Cape go bophirima jwa province go tla nna le gone go nna le Maru Vredendal ka digata di le 6 go a go di le 17 Riversdale ka digata di le 8 go a go di le 17 fa le mo provinceng ya Northern Cape Kuruman e tla nna tsididi mo mosong ka digata di le 5 go a go di le 21 Upington ka digata di le 4 go a go di le 19 fa re lebella Sutherland go tla nna tsididi mo mosong ka digata di le 5 go a go di le 11 fa re lebella province ya Free State Bethlehem ka digata di le 4 go a go di le 19 Wepener ka digata di le 7 go a go di le 19 fa re lebella Bloemfontein ka digata di le 5 go a go di le 20 mo Bokone Bophirima re lebella province mo Rustenburg ka digata di le 7 go a go di le 23 Ottosdal ka digata di le 10 go a go di le 22 fa re lebella ko Taung ka digata di le 7 go a go di le 24 mo gaetse maemo a bosa felela fano a re kopane gape mo nakong e tlang.